njukaniriro gatagati ka nyamu cia githaka na muingi itiguthiraga ciatira. Ũũ nĩguo migunda ya Arimi ya Mwakitau kaunti-ini ya Taita Taveta ihana. Thutha wa njogu kuhithukira migunda yao na guthukangia ngiri ciao na mimera migunda-ini, undu uria ucungiririe hathara nene kuri o. Hakuna kuharvest. Hata ulime kangapi, ndovu akishaingia mara ya kwanza basi imekuwa ametengeneza nini yake, ni makao yake. Ni vita usiku na mchana. Usiku mchana unapata uzingizi, usiku unaingia kazi ya ulinzi. Aikaria ni mashakaite kuona ati ona thengia kuhura riboti ceceni-ini ya ruhonge rwa guthaitira nyamu cia githaka KWS mwena wa mbura makienda mateithĩrĩrio na mariho hathara, gutiri uteithio maheagwo na ithenya-ini riu ni kunyururio manyururagio makiro ruhonge ruu rutingihota kumariha hathara iyo. Jana asubuhi nilitoka nikaenda Bura. Nilipofika pale ofisini nilikuta ofisa pale, nikamwelezea kuhusu vile ndovu alitusumbua usiku. Akaniambia, mama, siwezi kukudanganya, na okay, itakuwa ni kama na kukufisha moyo, lakini kusema ule ukweli, kuanzia 2013 watu wamelalamika kuhusu mambo na ndovu, lakini hawajapata usaidizi. Hata hii fomu kijaza sioni kama utasaidiwa. Riu aikaria ni mehitite kuoya watho moko-ini mao agikorwo ruhonge rwa KWS rutikuigirika wira-ini wao. Ngiribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Kariuki wa Wachira.